We Talk Football SA sila MZ Lifestyle kuphi konje eSoweto eSoweto kuphi neSoweto eSoweto eZola mhlambe ngabona kuba amandoza amangila kukude nyana kodwa ngabona kodwa okay I pre-party la bathi ba amabhakaniya balungiselela ukuthi iPirates kusasa izophakamisa ileague siyithathile kunina nje kade sayithatha ukuthi nje iSundowns bengabona hayi yona kade sayithatha nithathe nini after nje siceda nje ukushala ama 7 goals nama 5 nama 6 lapho sabona kahle ukuthi angithi bathiwa ama-goals awasebenzi nakho ke thina yasisebenzela ke ama-goals nama game in hand bathi awasisebenzeli qala bewakhona ama game in hands ayenzeni asisebenzele namanje i game in hand izosisebenzela futhi yanje skora nje 1-0 nje lapha ku Durban City sesemnandi bese noma lo kuya singa draw asinanda sisathi mhlambe yini bhakaJojo njengoba sizodlala neDurban City kusasa yini mhlambe kufanele liyenze nje ukuze mhlambe lizokwazi ukuthi ligcine liwinile kusasa ngoba phela neDurban City ayiwona umdlalo ayiyona insango iqeda kuwina nje ishaya lapha ku final Nedbank ishaya iTS Galaxy ungayini ibhakane mhlambe nolinde lingayenza kusasa yabona ucoach wethu into angayenza angasichinji scheme amgcina uMakhawula lapha noMbatha yabo then ke lapha phambili obviously nakuyazibonela phambili ukuthi umshini phambili siphethe siyama lapha yana siqinile sibelebele ngale ku right back yethu okay right ke lapha noma ke angamfaka uNdaba asina inkinga ngoba vele bayafaka uHodo still iyafana simnandi so yena nje kumele ahlale lesa scheme lesiyana ukuthi sikwazi noma nje singakora nje 1 2 or 3 goals sisecure nje icup lead sobona travel yethu uyabona i-treble into esayigcina kwakubani uHulio Liyali no Ruth Krol baqala uRuth Krol kwaba uHulio Liyali so manje sayiphinda futhi so futhi into emele siyibheke ku coach njengoba kuza kule season lezayo sinabantwana abancane abakhulayo bakhona futhi abasayiniwe lapha yana ukuthi ngisengimkhohlwe khona ngemkhohlane sekakhona lapha yana ko-Pirates manje omhlophe njengo oyikhaladi yabona naye baba introducer nje manje kule final yethu le bana akuyiset green yes bafake bese babuyisela umfana lo wamosha iSundowns ngale goal le Denson bafake yena nje uma second half kanje sibe simnandi salithatha simnandi manje kunzima ukuchallenge iSundowns kodwa manje iPirates ayilokho ibhincile ijaha ngathi sificile manje kodwa bekubonakala siloko sihlala ku number 2 ukuthi ngethina into ebeyisihlula bekwama goals yabo so manje njengoba sesigcile kakhulu kuma goals yabona manje ukuthi iSundowns yenzani impilo kushaya nje bama 1 yabona njenge nale 7 le basitshela ukuthi bawinile ngale 7 kanti kuyasupprect nje ngale igoli manje kuyasupprect nje bathi 7 is equal to 3 kanjani bayishaya 3 yalingana ne iSundowns ishaya ngeBotmas rule yona ngokwayo bayakora baya minus bona ama-fans basitshela ukuthi wona ayazini njengoba kukorele 7 le hayi sebafikile kulama goals wethu kanti hayi nathi sizoqhubeka siloko shaya 3 buka nje siloko sibahlula ngakho nje 7 or 8 manje nishintshe imaths manje senithi 7 is equal to 3 skora amagoli ayi-3 siyi-Pirates bakora amagoli ayi-4 ayi-7 kuyi-Sundowns njengoba iswelele skora 4 so njengoba baconsider leya 4 leya kuyamayinaso njengoba ngisho ukuthi Botmas rule so bona bebasisupprintela so thina vele ngemethi vele siyi-Pirates sihlakaniphile ukuthi nje i-Africa sahlulwa nje ukuthi basikapa kodwa nenokugaxela uma uthola ukuthi ibhakaniya alikoranga nge-first half ijwayele ukuthi ithwale kanzima kona kuyenzeka kona sisajwayelanga ukuthi singakori nge-first half yabo mara asibheke kanje futhi noma singakoranga nge-first half masiye ku-second half noma singayedlula nje le 20 minutes singakoranga but definitely sure 90 plus minutes sizolishaya igoal and it's a must and ehleze sikapitalize ngaloko thina siyi-Pirates ukunake lo okay mangabe nje ungaqagela iscore sithini kusasa prediction yami ithi 5-0 5-0 uzinda ngayo futhi
phela sabashaya ngayo Yebo. 11 City sizoyiphinda futhi le Yeah. 5-0 definitely Ngibone kwenye podcast lapha uAtazwana ethi hayi ethi akudlaleki eOrlando lapha ethi hey lapha kubuywa lapha hey shaya ka6 babuye futhi bakugcibe nge3 Yeah. so ubuya khona phela uyazi ukuthi ushilo wathi nathi sathola sathola i3 i3 yeah so ke manje yabona ukuthi ke ngale eKZN bayasazi ukuthi hayi ngasigodini sebuhlungu yeah baya esigodini nje mawufika nje uDamani uzizwa ngazathi hayi zizungena phakathi ngisesigodini samampela sakamaminzela kamampela okay kulamagoli lawa u5 mhlambe nje ungangipho yedwa noma ababili abazokora umfukile ngiminikeza 2 sibilibili 1 amaphoyisa naye ngimnikeza 1 shothi li1 ama fans lama fans yeah marumbatha nje ngathi uzolishaya akagcina vele kanti udubula abanyogezi uzoshaya plus yamazi ke futhi ngenyawo lakhe yeah 5 mhlambe mawucabanga phakathi ukaMbatha noMakhawula no Nemthanjela ubani yipi combination ezoqala igame uMbatha noMakhawula yeah bese uMnemtajela abayisapho kaMakhawula bese bayamgcina uMbatha kancane bese basapha bathatha konjoba noTito Tito bamsaphe nolona noMbatha yeah bese kodansini ke bazokhipha nje uyi1 lapha bafaka kodansini noma ngaphuma yena futhi umfuke sekawenzile umsebenzi usebenzile sekawenzile kodwa futhi mawukuthi akasindanga umremi kungenzeka ukuthi uTito ayiqala igame angithi ukhumbule ukuthi umremi angithi uinjury kancane so bambekile for indaba zeWorld Cup ukuthi akwazi ukuthi alulame yeah so uDijongo ukhona asangamthatha bamfake epartner indawo bathathe umfuking ayodlala iwinga lo noma iwinga imhlula manje aseyamhlula iwinga angaya kancane abuye bashaya i-false 9 ne false 10 basangayenza leyo shaya leyo yazi Pirates ukuthi injani yawashaya ama false futhi sasanomfana lo dayile lo munye lo dlala ngayo apolisi bamthatha bamusa ngayo umsendami bamusa ngalo umsendami still semnandi siqinile ngathi niyabusa thina siqinile ne-backline yethu noma kuthiwa uCM uyaphuma usesana ukhona yebo sizombeka uxoki kancane uxoki ngoba usamandla kukhona abanye la kade bethi hey imagine sibisi aphakamisa khapho bethe weliphakamisa no moya abanye bethi uthini ngale statement esithi uMbuthuma lama clean sheet yeah kodwa uMbuthuma manje ngathi uzophakamisa ikhapho umfolo yena lokungabazeka lapha yana phambili manje angazi ucoach ukuthi umthandana kona uyasebenza kodwa akafuni ukusebenza emagolini man yabona kuba ngcono makuqale uMakgopa uyakwazi ukukipitalize ngale khanda lakhe lelo yabo yena umfana ke mase kuya lapha yana noma ngakoranga sinama winga thina amawinga wethu ayakora nesisu sethu siyakwazi ukukora i10 yethu yakwazi ukukora yabona so yena kodwa uzoba yi-league champion njengamanje uzoba hayi ngiyabonga mnganami we talk football SA at Mzi Lifestyle Pub ezola emabhodini kaMhlazafe madoda bathi ke laba bePirates kusasa bazobe bethi thulunga khali please sulezo nyembezi ubamba isandla sami we my people eGasi baphinde kwa uMatrasi siyabonga